Happy Sabbath. God is good all the time. Nabuwag to ya. Kana kukurin tabi sa iyo. Kawasan bem. Amen. Kalau itu tu ya. Oh, kata ni kaki ni ben. Ginday lagi nak orang ada lagi mau kami orang ada. Happy Sabbath. Era po ya pun kukunin day may mo may kayo nang ate depanan busmai ngai mi missionary ay mangori metamin tayo ya pun nang ate tiakan busmai no kami ni kabenen kami ya kamapen no ko no do na te meron de tapos sayo pas na termauri at Joshua ni posi na ron tayo ay ya pun busmai ya mo may ron na re emela ron biruton sinana di karo ko are ya pun ikara. Ya, busumay kami ni kapente. Ya, busumay na kami ere. Pamasan din niya kurubu pa mi tapon dal na uriya suami. Ya, busumay na kami no kundi tameron di tapos sa iyo. Kami ni busumay. Ya, kimani nga tayo kaya ki ang uray na gina radio yung tapos sa iyo. Kay ko kakani yung radio. Kuno ang uray de kano kaya kunay na dal na uri dita pole komen na mayay. Dal na uri may kurubu may kay. Ya kami uri ko na dita pole ko ora mayay namdi yung nam radio. Kuna meron na ba yun di tawag din natin meron tabi sa iyo. Happy Sabbath dita pole komen na yan. Meron ko na ba kuya komenta ko the live the YouTube pa the Facebook. Ya kami uri ko na ba dita pole komenta ko mayay. Noon di royo na meron tabi sa iyo. Happy Sabbath na ba dita pole komen na mayay. Yagi maningat yakan di ano to wer na ang anira kanara sa tawyay noon royo na meron di awan tabi sa iyo. Basta taranta kay ada ngaya ina kamar kilo nanti jauhan tabas sa iyo. Ya busumay ko na kundi tameron na bel tabas sa iyo. Sa busumay nandiyan Joshua kaya araw yan tayo. Dami yari rori. Ay nakaidila nun na nateka. Ay sinatar mo di mga yan tayo. Ina roli na nabet nakaidila. Sa busumay na ben din tayo. Ben roli na may mo na nikarukotikin. Ay may na sinawakin ako kundi Aratar mauli babagin tayo. Sina tataro ni kaukira. Tatapar simena yay. Sina ti yon wera. Sina tataro ni kaukira. Sabusi sabi na ti yon wera kameru. Sina kaukira taro. Tamera Joshua siwetya aram nawan di tabi sa iyo. Asa nga panara ni kakaitaw na koy. Si kahit daw kung bugin the week, apa niya, rekosan ng anir.
narapa kain te kuaya. Sinabusiya di kan ba nakita kinakumoy kay pa sinataroy bukin narakapi awra kade. Sa taroy bukin narakari awra kapi. Te cuy karo kaya to bukin pan soro ay ki kwasan nanganira. May non tuwi kayo tuwi. Tapos sa iyo sa mga wasiya rakari awra kapi na kom tinga po ngayon. Siko pa kuna kapaya kari kayo kapi. Kura kay kita uroy nang ona kaya kira pante iyo tuwi. Payan tapoy kari ay mga kinakoy tuwi. Inanon naran na si may Yesu Kristo arawe. Amen. Kami pengen berkain dia kaya serga penyawan kurbu. Te tab sayu asa cerita te kami udah kau yang aki. Angura pinon panan nara radio ke o radio anti ngapung ayu. Angura ke angura pion terai. Mana swa kena on sepangaros na puperang terus rapsia. Tam ninti acu pengen roni la. Non sepangara. Te tab sayu. Sapu perang tataro. Roni da tuwe ke senang tauroi nuwa kino konspangam manam teka mantepu kata pueda pai perang. Payam teka techo roni yang ke senang wa kino konar terme urin teyu tuwe. Inanun naranda semai Yesu Kristo arawe. Amen. Tapos sa iyo, pangara, itak teka na. Nini Korea, ibukin to wea. Nini Korea, ibukin to wea. Tong ka na to sukit ka, ginawa tayong chote de mens. O tos kuna andura rungurung iya, prabis. Ay kasan ka tite ibukin na yawea. O to roin, nimet ibukin na yawea. Tararung urung tu wale tanira. Merona isatira ka, mesa ka, o apitenok. O tegi na patukura kay, akatagin tiya marak. Tegi na pangke, nakatagin na marak kay, namarak ito wale kataroya.
O ni may at wain. O tegi nagpanakay. Apon naglepakan. Di nga marakay kay. O siya na batanwin. Buakate. Duwaya. O swangiya. Kanangan nila kanara. O ni mera. Ni mera tiran. O kanara. Men pukin kai. O tegi nagpanakay. Akatak. Taong ka na kamna kung tupo kaya tani tumakurtuwa na. Gana eri kaya mitay. O kampun mo rin ka tumakuratuwa na rin ka pa ni. Pati nagpayo turungo-rungo. Kainis perungo-rungo ya. Naka tani rin meron na sa atin ka mesa ka. O apitin ako. O tegi nagpanakay. Ang anak kanayari pukin kay. O ang anak inmay etiran. O katagi noon, tepuin na tepong. O inoon katagi ay noon, tepuin na tepong. O nagpa, ila karun teraki ya. Itegi nagpa, tepuin na, dakan teraki na ko yakuraki. Moya ng teraroy. Ibukina pa, aki, ila na nun tuwen kanaya. Ariyan na riyan kana. Akira no tuya ni meya ria na ria nanganak pananim na mari ni atiran panemeya tong kana pestarate terong inonte jote tenute temens otos kuna anu kikag no kondo tu ware bauro o tegi nagpatuwa pauro punda tagi rong iromi patuwa pauro Imain na yang nagtira pauro para ng kwatuwari tauro. O tegi nagpatsyom tayo ng baka mayang tuwa. Paurong ko patauro. Naranari tauro. Itegi nagpatsyom tayo pa ikini agdisan. Itegi nagpatsyom tayo. Siri-siri. Itegi nagpatsyom tayo. Mewpuak. Atos ko na kayo tsyom tayo mewpuak. Ni mew na iya girori. Bakaroy. Wag. Ay kagiroroy. O tegi nagpangkiyabitag tuwa. Bauro. O tegi nagpatsyom tayo sa yakuri buo kay kamais. O kampun na tayo pantin. Tenute tamens. O ngayon, tekapenyan mais. Anapok. Yakuriya. Tenute tamens. Tuwa Bauro. O tegi nagpa. Kaya pun rin na nanunoroy tuwa Bauro. Paya na tuliron tuwa. Paya na rin pati sa tegi na narungo tuwa. O tegi nagpatuwa, Pauro. Iwaki. Na tininikoria. Tegi meme. Tegi mek. De tegi na narungo tuwa. O iwa de tegi nagrungo na. Depo kaya Rom. De makuro tuwa na. O kipuna. Depo ima onowa. Kana yemi pa iparay Romi. O sinakaw ko te, arapay pa randa kung tepo kay Rom, tawa na. O kipun na tepo yung mga nawa. O sinanuraron tawa, Pauro, patiraron tawa, Pauro, kaya tategin na turong-urong. Imek, imeme, kipiw, kitiraron tawa, Pauro. Irom tamakoro tawa na. O kipun na tepo yung mga nawa. Kana ere kiromi as nakapoy panaran warga tea tikipayo. Irom to wana kipna to pimanoa. Payek mama to wana woa. Payek mama to wan kerio. Papun makan te tuan karike meun jam ta yormek. En meun te yutai amo. O te yerene na. Awan, te tegina patawa Pauro. Yek mek. Ay tegina pa tauro inte ipukin na we. De tegin na turong-urong, de tapuanin ako yay. Paya na tegin na. De tegin na paya jom tayo ni Korea tuwa po. O sa tayo pa ngay ray kasmin ang tumata payo. Sa tayo pa yes, pangaray ang muwante kakawag. Kesa saan nga nanuran akong tuwa, pas napat tuwag. O tuwa na, pangaray ang muwante kakawag. Sa mga turong-urong wayo, na kuya tarira manira ay kasway na ta. Tukwa wayo raw. Ayo tis pa nga mo te kawak. Sinari ka nga yero tuwa Paulo.
Snag meme, tagin na rungurongon, dawya, tagin na ron na nakakameo, makana, anamo pray ka mo ante kamimi esan koroya. Tagin ang tepuk ya tap at paper. O you raw te payes kuna norian, rungurongon te wapo. Paya jump te ni korea te wapo. Iti tagin na te tukwawa. Ni karukwa emet. Tas mga tararungon te wa Petro. O sa te pa uwan po te wa Petro, te man Petro. O tegi na pa te wa Petro. Tegi na pa jom te yang ada penano tegi na turungon. O tegi na pa pon metere pe Petro. Ipukin te tegi nan anarungo te wa. Sa te pang kiyong ngayon te yuraw sinawaki. Sa te payiyami wakain korbu. O yiyami makuriya muante kakawaki. No sinako kan te tegin te turungo. Muante roiri na koya termi yang manipin te tapare amasan ko te pa mi spots kaya mi tapon kapara-para inarun the week ay mayo. Sinawin nga na turong ruwa tegin na tuwa pa urupay. Ay sinagin meme te tegin na turong ruwa eroi. Patira bukina. Yerang kaya kunaki meme. O tira bukina pa sinagin meme. Sinanura na pirita. Tepo kaya te suaka wa temakuru tawana. Te suaka wa temakuru telepi me tawana. O kipuna onowa. O anua. Suakawa. Suakawa te tamakuru telepi matuana. O kipuna ono wa. Ndawara ka teki pono wa moa. O tau teki pono wa. Amna kora. Akam na ni Korea. Tai mek. O tai parananomi iroi. Pa yo e chami. Pun ngaya nai di mang kwe. Ina pun na kaki ko. Ina pun na kitan ko. Teki pu anu etak. Ayo hoa pun ngaya. Di muam. Ina meme na irong. Ina pun na kaki ko. Ina pun na kitan ko. Tai mek. Tai parananum. Ayo na tekan pirita tiya chua na koyum. Kaya ko na tauruan na kung tekin na narungurong tuya. Kuna pun na mek. Patiatua ina ron ko ina ron namtain ka para. Yari ang kiko present te kwawa. Are ko tok pa ina na ko yeto koraki. Patiatua ina karwa anamakuri te tamni erori. Ina ron na anamakuri tamni erori. Na ko yete. Masita pera takarwa ya. Tekin na kango yeto koraki. Te koraki. Anak karawa, ajarin dari ni, nanti rongo argo tekin. Oyo te perita to wana rawa tekin aki. Nanti buke te suakawa. Ayah kuna aki mek. Payah mi na irari kim. Tiachwa taina. Kana setara pa na teka to wa Yosua. Te makoro to wana. Aki kuna duaiwa. Ata teki payo. Nyosa temakuru tu wana kipuna ruaiwa. Sagi, ya sen swangko. Kuna kora, menini Korea, tai mek, ana tai parananom. Paemena yo ho swam, irom ke kuna koyai. Awan. Ya kuna pun nak mek. Kuna kora. Kuna nini Korea. Payet ya chua pundram taina. Ina meme na irarkim. Ina pun nakita ko. Detaya kam tengin na tukwawa. Tamnin che chwa na maku na no yomta. Sakta pera rairan na non chomta. Te tamni ye roiri. Angaya na rairan non chomta. Men tukwawa is present ke te kwawa as tekin na ko yomta. Ayare ke te korbu. Kiari to iya muitera monte kakawak yo ante
the program ay nakarawak. Karawas pangam, na tinin Korea. Karawas pangam, na tukura-kura. Karawas pangam, na kaparapea. Patiechua, inuri, pae ni kapane, ay kis koroya, ibukina. O, ito kung nateak, inaroon kung tayo. Inamimi na ilong. Inaring awim, titiar ko tete, on tepetay, wakate pa. E mga karin na teak ay ka, wakanta ni ngayon. Awante po iya, mwante kawa kiraw. Sinakaskwara muyo ko na konteetswa, pangaya, tisa pokira. Ngaya tisangan nila, tukura-kura. Inon arawaki, kapara-para. Ngaya sinakaskwara kantan nga raw, o sinon bekin na teetswa. Pangaya na, inaroni do na pokira, inon arawaki. Asinawaki ay, tetapuari sa sandiniya, para tapong ikaparaparan titeyo raw. Tekin ang tupo kay itaya. Harakapen ang tupo, ikanura tupo kay itaya, tumakuro api matuwana. Itaya watuwana. O kim na tupo matuwana. O atak tekan tikipayo, itaya api matuwana. O kim na tupo matuwana, atak tekana. Ngayayo e chum. On nakangay na ko'y taymek, ipogi ko, ngay, taymek. Wando, may nang kasurot tayo kare kangay, taymek, na napogi ko. Ngayon sinakariket te kanten nga te kaway nanurari, kanaswagin ako. Kaya sinagmek, paya ngayon napokira, inaronira, inakawak nira, naratain kaparaparan tayo. Ayan te tapos sa iyo taru amano monte kakawak karawan tapira karawan spangar ibigin tatekin na anateka teachwa sinatekin na o teachwa inapuri na nun na natam ni erori hindi kayo di yamta na kunti ko wayo au tataro pa ipiyari katariri ya wali kayo taru amano kaungara pakura-kurara ngayon ka sila tauruan nuwaki on the week ay mayra yun. Era ba pasatan takay natutuwa rin asan na nanganira de takora-kora mendemesit dari nanganira yun di tawan tabi sa iyo. Napusing kami pasinabi natin yon wera ni kapen. Sinati yon wera ikamerurung asina kamomwa suara. Ito ko na rin, manangaw yon ikaw. Manangaw yon ikaw. Sabi nito yon wera.
ini dan tetar sabo perang tetar dia cuy karong sky to is man tes pangara pasanangan ini non tetap sayu ska kowa tu pa punin ki era muyo kon kowa pun ki kon rondi le non rawa kas na wake roni ya kain ya kari sayon korbu tu ya non ne yawa ke era na wake non tu e non tu wi ke mai ra yu segman ngerta kaya pa kari sai ki ya kantan ngai ke na wake pa tu ya stataro ki pa kon roni ya tu ya sa te pa punin ki tisa roni e non rawa ki no apunin ki era muyo kon kowa roni yang kes nang mano komentuman puta ke yutu ya inarundaran nasim Yesu Kristo arawe amen Ragoragi sa kaispo kinte teman apa ni kapan ni sa katawan ugi kay anda pa